Tere. Aktif ke samong khalai jong. Belai kena hambai. Rok mencoto komiti rok district komiti ni jara TWF ni पदाधिकारी रok. Kini 10 तारीख में 2023 Tipra Women's Federation Tipra Motha ni kaisa pedek Buma bodol hai ke baburi bodol ni one day ko kaham ke ti sana ni tabok sengnu goi tongo chini elakawo jaga-jagawo dia rokno tini 10 tarik sini Takarjala TWF block committee by kaisa one day convention songjajaka sini Takarjala community hall जों बेलाय खातुं खाजा खायनो जोंरो दिनि सिनि पान्दा पाइलेखा जोंरो दिनि सिनि पान्दावा फाइस पाइखा सिनि DWF नि नो सिनि एडवाइजर कमिटी नि जॉइंट चेयरपर्सन बरं गोनांजो सिन्धु कुइना जमातिया ताइ सिनरो नारवायं सपाइखा सिनि DWF नि वर्किंग प्रेसिडेंट बरं गोनांजो मनिहार देबबर्मा ताइ जतो DWF नि ब्लॉक कमिटी प्रेसिडेंट रक सेक्रेटरी कमिटी जतन टंगो दिनि जों All block committee TWF ni one day convention. Sengoro kaham no kok salaika jeta bahai ke chung. Sini bus kang ni sini beriono bahai ke tisaiman. Beri rok ni je mantai shoktai. Tai oro chung baro Takarjala wo baksa boro rok salane rok sa tiba ba sane rok. Je Tipra Motha baikha je Tipra Motha bainen cheng tongkha ni sane no. Tini chung proman khairi ka chin TWF rok je tawo Tipra Motha tini chung je hall tongo o hall ni je baire o tini o chini buri rok chini buma botol phane rok omon sabu kabang chung tini participate kai kunoka omon no press media chung nukhna je busika tini taw participation bangi tong Bubagra ni je pai thak sobano je Bubagra je last je constitutional solution no chung joto no hamjagai no tini no o je chini convention chung joto no kok salaya khol kahman paile जों मिया कासिया खनाका चिनि अ वेस्ट ताकारजलाव न कासिया बीजेपी वो जॉइन खाइया नै किछु सोशल मीडिया नुखा आनो कम बरो फोन बुखाइलेका एक्चुअली पॉलिटिक्स मतो इंडिया तो डेमोक्रेसी कंट्री नों जेसापन खाइमानो बीजेपी बो खाइमानो सीपीएम खाइमानो कांग्रेस खाइमानो आबो चिनि कुरि मैटर आबो बिनि व्यक्तिगत थाङैने मानो फिया बाहायपनो जेरो मिया नुखा जे 29 फैमिली जे 97 बुटार hin jeta nukmani angobo ulo jase khaine kya je jase khaine manya golo mon nukha orchin Tipra Motha ni Khoroksa phano groi age jara tongnai borok kisu age IPT khaile kya 2018 o Tipra len hamjagoi jotono NC sano hamjagoi Tipra chini IPT khaile kya Dia IPT khaima ya golo no jotoni siwa Takarjala o to jotoni kabang bai sung but pasang kha tai kisa misa 2,500 bor opposition tongo ngai ang saimano saimi omorok phon ngi mano borok hoitoba ang khana ka mahaibo borono Tipra Motha o waispan ongkhar munu gi amdike busung khana ka ar omorok Tipra Motha ya busung tini sai saiman thaka last nong mo kisu age IPT khai tongne do ar Tipra Motha tabo busung mo kisu age IPT khai tongne do ar Tipra Motha tabo busung chini bota kasban Loriya sing tabo chin Bubagra logeno tongo obo singolo saiman nu khata to actually tini ro 12 Takarjala humpano aro 17 ta bisini tini chini o panda khaijago chini o 12 Takarjala kha kisa bini segment ayang khumulung pado tongo khumulung padro o jaga phaya tini sing khumulung juni tini phaya ro su Takarjala Jampuijala miliwi o jun tongo o jaga ni no 17 ta bisini ngi chini o jaga TWF ne je one day convention khaijago